hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tulal engmoi mi pui ham chatna na sarkar lai puin ruam manna siam sang te adong tu tur tet an mel sia chian theina na ruam man tar VBSY chu Mizoram kalpui chan chau mek ani Home Minister Puke Sabdangan Sai Tual Khozole Champhai Tlangdung chu international boundary rihlo veiwana kalkong ani awangin sarkar khotlang shoi tu tele NGO te an chan ho angai takzet ani ati Nimin Khan President Draupadi Murmu in IIT Kharagpur West Bengal Convocation Voice Somruk Pakwana Ahman Pui Mi pui ham chadna na sarkar lai puin ruam manna siam sang te adong tu tur ten an mel sia chian theinan te dong tura anin zialu theinan le andong ngeyem ti vil zui na na tun naya sarkar lai puin ruam manna siam thar angai poimo em Viksit Bharat Sankalp Yatra VBSY chu Mizoram kalpui chan chau mek ani Puanto angin karkalta inrin ni Khan Prime Minister Narendra Modi an biak mu theina mangin VBSY hi Mizoram le state dang palia ahonga he hun hi Mizoram achangin Governor Dr Hari Babu Kambam Patia hawin Aizawl miniko open gym achangin lawzom ve ani a sarkar lai puin VBSY campaign na atana mantura aron pek IEC vente chu district shanga manturin governorin availiama Hemini vekhian district chen khatchuan IEC ven an laudon tote district chunga khosang klo turin an vailiam ve boka Aizawl district a chuan Nimin Khan Meriat le hwal ngau muna campaign chan ani a Khozola chuan DC office a VBSY hi Nimin Khan hon ani a Hemin nu hian zai ngen wai mi hola campaign bulchan ani a bulchan na inkhom hi Khozawl VBSY nodal officer additional DC pu lelfak zualan kai shuain VBSY campaign thil tumte asoifia hemin nu hian Khozawl electric vengwai mi hola VBSY campaign hi chunzom le ani he huna hian sarkar lai pui scheme kalpui enkol to line department shang health department ICDS fisheries health department UDNPA bank le gas agency women and child development te antela sarkar lai pui scheme shang atanga mi puiten ham chatna an chan thei dan te an soifia Health Department in RSBY in zialu theina hun an hon baka kumsom thum chung lamte shiselna an endik sakbok Siaha district VBSY kalpuina tur mobile IEC ven chu Nimin Khan DC complex atangin district level committee on Viksit Bharat Sankalp Yatra chairman DC Pulal Munsang namte in availiama VBSY chu sarkar lai puin angai poimo hle a Siaha district chunga lotling taka kalpuyani theinan mo phuna nei zongjong te thei top chwa turin acha ani Siaha district Viksit Bharat Sankalp Yatra kalpui tur hian district board sub chairman na hnuaya district level committee din ani a member sompariat an oma district nodal officer atan SDO Sadarwat ani a Siaha le tipa BDO te chu block nodal officer a ruat ani a VCP te chu gram panchayat committee chairman atan ruat ani bok Champhai district VBSY campaign man tur lir thai mobile IEC ven chu vengsang biak in kot achangin additional DC pu M Misaela na vailiama department chan khat IO tele NGO IO te antela voina changa kumthar January ni somni panga chungin mobile van hian Champhai district chunga khwate atlo kwal don ani site wala po Nimin Khan DC Dr Lelngur Atlawin VBSY campaign atana man tur lir theite DC office twala changina vailiam Saitwal District Tan DRD Office a District Control Room Center da ani a DC Office le DRDO Office a IT in charge pani ruat ani a lekha poimo le thlak poimo zongjong te internet a anlo khunglu thin don ani Saitwal District VBSY Nodal Officer PPC Zaunung Luang PDDRDO chuan VBSY ven chu Saitwal District a khwa zongjong tlo chuak vek tura ruam manna siamani thu soin Nimin achan ni hian duan lok angin phulen RD block nuaya khopani thanglai lungle phulen khuwa campaign an nei masaberang ati lunglei district VBSY team van number 2 chu Nimin Khan zol pui panina chuaka van number 1 chuan naktu ka shangchal kon le sai rep khwate hun amangang VBSY campaign hi thlui November ni sompanga atang khan chan ani a in khan pui nei na state ta chuan model code of conduct in aphuar lau nuwa kalpui chan ani a kumthar January ni somni parukhleng a oang Home Minister Puke Sabdangan Saitwal Khozole Champhai Tlangdung chu international boundary rihlo veiwana kalkong ani awangin sarkar khotlang shoi tu le NGO te anchan ho angai takzet ani ati he thu hi Home Minister ani hnuwa sarkar shoi tu ani anga district atlo masakber Saitwala Nimin Khan asoya
kong engkima dan chu dan ani na kal angai thu soin dan keng ko tu te point the top an chwa don ati a Mizoram chu an tu le follow om le zel tur te tan chen fa kom ani theinan chanwal puya mi pui asom ani sai tuala hun an man zo nu hian home minister le excise minister te hian district dangtlo tura an machop khozo le champhai an panzui ngala khozo la hian sikhen IR police battalion hun puyatlo a home minister ani nuwa sarkar ayo battalion hun pui atlo masak bera sikhen IR battalion hun pui atlo thei chu lomum ati thu asoya Mizoram sarkar thar chuan khotlang muan le mi pui te thlamwan na angai pui mu ani ati a tlom ngai pol te ne na thokhavin ramral muang dan le thupek thataka ken ko na siam thei sarkarin abe sei thu asoya sarkar na thok tlom ngai pol shwai tu te mi konga hian tho puya som ngalani home minister hian khozol atang hian champhai pana champhai a hian champhai north bial to MLA pu h ginzalal le champhai south bial to MLA lieutenant colonel lelming thangate ba ka champhai DC pu James Lelrin sanaten anlaw muaka circuit house conference hall in lom na huna pu ke sab danga chuan an sarkar chu Mizoram siam thaturin aman mua ama saber atan mani khwa atanga na tho du na awangin voina champhai apanti asoya champhai chu thir chachwana ani ang thavin rui lokal kong ani koptlata hengte hi engtia ven the nge ni angti ngai to hau angaya rui lo ba ka smuggling kong puilian takhi chut cha tumin malak an tumti asoibok excise minister Pulal King Lavamar chuan Mizoram nuam tak chu rui lovin atibuai hle ani ati a chu rui lo nu le pa te mu thei lawa siam tu ti rem na chu chak tak kalpui an tum thu asoya champhai tlo tura kal home minister puke sab danga achoi omna a sai tuala he thu hi soin minister chuan rui lo ti rem tura sarkarin ma alak na atha ti chak turin khotlang shwai tu te an poimo hle a chanwal na chatak noya na an tho chuan sai twal district atangin rui lo bo thei abe sei thu asoi Pulang King Lavamar chuan rui lo chi sang sang zinga damdoi narcotics li aka inoi te chu an bul chan ani tur thu asoya zu ti rem na kunga po chan an lak tur thu asoi minister chuan sai twal district rui lo omlo na asiam turin kal khom te chu asom ngal bok ani khozola po excise minister hian rui lo do na kunga Mizoram mi puite chanwal angai tak zet thu asoya Mizoram sarkarin rui lo do angai poimo thu soin Mizoram Legislative Assembly pakwana chut khoma sabera governor le chief minister te point an soi chhuakani ati a Mizoram min kong tam taka mason na huma se achor tu tur chalai te rui lo wanga na thok theilawa anom chuan mason na chuan omzia nei don lo ani ati a rui lo do na konga sarkar tlom ngai pole kaushan shwai tu te chakle zwala an tho ho angai ani ti in Mizoram mi puite churi lo do konga tho ho puya so mani Chanchinthar hi Akash Vani Aizawl atanga puanani Nimin Khan President Draupadi Murmu in IIT Kharagpur West Bengal Convocation Voice Somruk Pakwana aman pui President chuan zirna in masona atana tha tho tu te chu fak ati thu asoya lotlin na chang te chu achhuang tak zet thu le mei che tam tak lotlin na changan chu alom pui thu asoi lotlin na chang te hi bachelor degree le postgraduate achangin zirlai sangthum zahni pangani in chungzinga za asom ni pakha chu mei chia anni zirlai kal suak tu chu khotlang ta na thei top chu akipen zel turin acha bok he huna hian IIT Kharagpur director in thathar achangin damdoi ina khumza omto don thu asoya OPD damlo en na mun chu an kalpui chan to thu asoi bok ani President Murmu hian limin achanga inrin ni ruk chungin West Bengal Telangana le Rajasthan te tlo in hun amang don ani Nimin Khan Viksit Bharat Sankalp Yatra VBSY van in Jammu and Kashmir Riasi district Mari khwa thlinga Yatra le IEC van in mipuilom atlo in khotshwai tu tele pol sang sangin anlo muak ro pui hle ani IEC van hian Prime Minister Narendra Modi thu cha India ramti maso na konga na tho dan tur atar langa he hunakal khomi puite chuan Sankalp mangin kumsang ni somli pasaria India churam mason zinga om theinan thei top an chwa tur tu le anin pek thu an soi ani he huna hian Mary kahani Mary Zubani hnuai scheme sang dong tu te chuan an lok na tel te an soi ani Chanchinthar chhiarti top mai na tlang pui mi pui ham thatna na sarkar lai puin ruam manna siam sang te adong tu tur ten an mersia chian theina na ruam manna thar VBSY chu Mizoram akal pui chan chau mek ani Home Minister puke sab dangan sai twal khozole champhai tlang dung chu international boundary rui lovei wa na kalkong ani awangin sarkar khotlang shwai tu tele NGO te an chan hau angai tak zet ani ati
nimin khan president Draupadi Murmu IIT Kharagpur West Bengal Convocation Voice somruk pakwana aman pui chuti jong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani